Pozdrav, dragi moji. Evo mene, iz dnevnoga. Ne mogu stajati više. U kuhinji. Pa ovako, sjedečki ću ja to. Malo, napravila sam screenshot od naših domaćih mohunica. Vidite kolike su, čovječe. Evo, gledajte. Baš su dobre. Da vam baš pokažem izbliza. Malo ove, ovako. Vidite kolike su. Gledajte koliko je. Jučer smo bili u Gartenu. U stvari sinoć, ne jučer. Išlo je to da vidimo treba šta zaliti, ali nije, to kiša je kod nas padala. Pa nismo ništa zalivali, srećom. Muž radio, onda došao i evo malo odmorio, a u to vrijeme smo ja i Ajla otišli do trgovine uzeti sitnarije šta nam treba. Alen si išao igrat nogometa. Aj reko, svraćamo malo kod Alena da ga vidimo kako igra i u Peniji ćemo. I mi u Penija, ja uzmam te šta mi treba, jaja i ovako sitnarije šta mi treba, pokući, mlijeko. Kad naiđemo na ne tamo što ima svašta za djecu i tako papuče, ima svašta nešto tamo, šerpe, ovo ono. Kad vidim za djecu, ono za igrališta, za špilplaca, eto kako se već kaže, ono za pjeskavne igračkice. Rekao, sad ću ja svojoj Ajlici uzeti, idemo mi u špilplac, u pjesak. Ona nije ni išla u pjesak. Nikako. Mada sam razmišljala i joj, rekao, sad ako je stavim u pjesak, nećeš je moći očistiti. Ali nema vezi. Mora neka početi. Po špricama, toko su sočne da me pokuši. I ja sam to kupila. Mi svratili u špilplac, Alen se igrao tamo nogometa. I ja kako sam nju sjela, ona se nije tila ustati. Meša zove, idem u Garten. On odmorio. Ja govorim, čeka, rekao, dok nju riješim, neće. Znači, kako je sjela, tako nije tila ustati. Uzela, pa bacala pijesak oko sebe, bilo je zanimljivo, ima ona lopatica, grabljice, kantica, ima ono sito. I tako da je baš bilo lijepo, igrala se. Nije bilo guže, bili smo svratili smo u špilplac malo kasnije smo bili, oko 7. Eto, bili smo 1 sat vremena, dobri. I ona se tako igrala malo. I onda ja i muž otišli do Gartena, da vidimo šta ima. Kad mašala ima mohuna. Ja počela brat, ona poče kamikat. Plači. Govori Meša, hajde Boga ti nju uzmi. Ode on je do kraja dobro. Zalivat nismo morali, pošto je kiša padala. Pa bilo fino vlažno. I tako da smo ima ovdje sigurno 3 kile. Lijepo je napravim neka čorbica od mohune. A domaći, Bože dragi, najbolji. A ovdje ja nisam vidjela nigdje ovakve da ima višareni. Kod nas se kažu bugarke. Ima zeleni, žuti, ureve i tako, peniju neka bude, ali nisu, imaju na sebi kad jedete, ako i ne skinete one konci, ja kažem, kosa. A ove nemaju, kad jedete nema u njima, možete na salatu skuvat, možete kako vam paše, možete u čorbu. Možete onako s mesom, možete bez mesa. Možete u sataraš. Ja stavim i u sataraš. Malo. Ali eto, od prošle godine smo potrijebili sve. Tako da nisam odavno pravila. Baš su lijepe. Ali ja, možda neko ne zna, prvo, one su koji grah, morate prvu vodu baciti. Svakako, i ako i zamrzavate i ne zamrzavate. Znači, ovako poberem, očistim, ćoškove skinem. Znači na 2-3 dijela, zavisi koje su veći, evo ovako. Vidite. Iskomadam, nema, ja sam prije to nožem, pa nikad. Evo ovako skinete prstom.
One su ono hrskave. Skinete jedan kraj, drugi kraj. Malo skinete ove kose. Imaju na sebe njene cicamace. I onda popucate ih. I ja ovako, znači u šerpu, imam svoju, pripremila sam moje špageti šerpa. Baš mi je lijepa ova šerpica, ovo sam dobila davno jedne žene imaju ovaj, a njena mati je koristila. I sa druge strane ista. Špageti. Ja ovako veliku šerpu, fino sve očistim, strpam, pa kad paci ključ voda, znači kad prokuha, par minuta još kuvate. Nemojte prekuvati, jer onda ne vrijedi poslije. Znači malo eto samo. I sva vam boja sađe, budu žute. Vidite kako je ona je šarena. I kad vi nju prokuvate, sva voda spadne. To je koji igra kad kuhate. Znači nije dobro prvu vodu. Tako sam ja naučila to od materi i znao sam, mislim, kako se grah kuha. A tako i moja svekrva isto radi. I ona isto ovako sadi. Mislim, da moja mater nije nikad sadila, nego kad kupi isto prvu vodu baci. Ali eto i moja svekrva, ona sadi mislim, cijeli život svoj. Isto tako prokuha. Prvo, znači, operete. Sad kad je očistite, operete i dobro u 2-3 vode. U sito. I onda stavite da se kuhaju. Znači da kad prokuva voda, par minutica. Samo je to bitno da malo. I onda kad se olade, fino i porcionirate. Koliko vi hoćete u kutiji, hoćete. Ja sam čula, mada ja nemam toliko veliki zamrzivač, čula sam da je dobro plastične flaše, one što imaju gore veliki, onaj čep, rupu. Da se ne čuju na frižider. Znate ono kad nešto odmrznite, čuje se, a pogotovo stavite kiseli kupus zamrznuti ili nešto, poprimi vam miris ili nečega. Ja obično stavljam kiseli kupus, ako mi ostane, mi kiselimo sami kupus kiseli. Ako mi ostane, ja zamrznem, ali odvojim u drugu ladicu, bože. Ostane mi 2, 3, 4 glavice nekada. I onda mi žao baciti, ja to zamrznem, fino odvojim, fino liske. I onu sredinu za ispod dole, da se ne zapali. I tako da ja nemam kad ja u boce. Mislim, nemam mjesta. Kažu da se ne čuje, to ne poprimi miris. A sad, bože dragi. Sve je to možda priča, ali možda i jest istina da je dobro. I tako moje, ja sad kad očistim ove muhne, idem, splanirala sam, otopila sam malo piletine. Imam bijeloga, to je od onog domaćeg pileta, znači, što je djed poslu. Ostalo mi još batačić, ne znam, nije nešto mi je ostalo i bijeloga, previše mi bilo. Nije se ono srećom ni otopilo skroz, pa sam ono skinula što je se otopilo, pa sam zamrzla dalje, što je bilo još malo ono ko zamrznuto. Vratila odmah u frižider. Osjetite po ruci kad je zamrznuto nešto. Neka bauštala vamo pa drmaju nešto, buše, radi. I tako da sam otopila malo to bijeloga. I možda imam koji batak, tako nešto. Pa ću napraviti pohane piletine. Znači pohana piletna, pohane patliđan. Ja sin moj došao. Možeš sine, ko te brani. Kod njega je mimika kad ja snimam. Ne čuje se, ne vidi se. Šta sam rekla? Pohana piletna, pohani patliđan, pohana tikvica. Mada nije ni to zdravo nešto, ali eto. Šta bi, sine? Mislim da padeše daske. Valjda se ona sad neće probuditi. A mi nešto rastrpljivali iz sobe pa neke daske bile. Pa ja stavila na sred puta, tu treba mi izbaciti. A sin moj naiđe, tako oni moji, ne gledaju oni samo gaze. I onda ruši oko sebi. I eto, mislila sam reći još od tog malog batačića i tako malo te piletne što mi ostane. Zamješću jednu jufkicu.
I čorpitu ću sastaviti, jel ne vrijedi mi sad veliku čorpitu praviti kad imam te bijeloga tog. Alen izbjegava tijesto, pa ću mužu samo jednu malu čorpitu napraviti. Eto, imat ćete prilike da vidite kako ja čorpitu pravim. Dragi moji. Rekla sam vam zadnji put. Ali to ništa nije koji pitu kad pravite. Samo je ne savijate, nego motate komad mesa u više jufkica. Pa slično mantijama, eto mantije su manji. Ne znam da li neko zna što su mantije. Uglavnom pita, ali režete u kockice, tijesto u ono koliko stignete režete od jufke. Režete manje komade, razvijete jufku, izrežete na više komada tu jufku i uzmete komad mesa, to meso začinite luka ovoga onoga i onda samo trpate u te kockice i motate u 1/4 tijesta i redate po tepsiji. A pričala sam to davno video, možda neko nije gledao stare videe, možda će samo ovaj video. Čorpita se zove zato što se zamota sve unutra, pa ono kad nekom iznesete, ono ne zna šta je unutra. Čorava pita, eto. Ne vidite kao. Šta je unutra. Evo, skoro sam, joj. Volim ja vorata, ali kad sam ja pod onim vremenskim štresom, kako se kaže, moja Ela mene danas izremeti. Remeti ona mene već mjesecima. Njoj su tamo 2 zubića, njoj je 11 mjeseci. Ja ne znam, to kod mog Alana su davno i gornji i donji izbili, mislim. Za 4 mjeseca je 5 mjeseci skoro dobio donje zube. A ona se pati evo mjesecima, sa 4 mjeseca je počela žalice i ono prstiće u usta i sliniti i sve. I doktorca mi davno dala ne recepte za onu kremu, pa za ne perlice male, bombonice, pa ovo ono. Ništa čoveče, evo tek je nedavno ta 2 zuba izbila. I nikako dalje. I kažem, danas je imala i temperaturu i proljev i sve imala. Baš me je smorila, ono, hoće spavati, ja je pokušam spavati, ona neće. Pa onda kamiće, pa nervozna, pa normalno, ne možete joj pomoći, a pati se jadno. Tako da, ona mi je sad zaspala, ne znam koliko će spavat. Ja ne smijem plan praviti pored njih. Ja, šta se desi, desi se u tom trenutku. Šta napravim, napravim. I tako, moj vi. Da vam Lili ispriča, eto malo nečega, dok čistim ohune. Ne javljam se često, ali trudim se. Rekla sam vam, eto, da smo našli novi garten. Pa, lakše je opet kad znamo di ćemo sve stvari preseliti. Nisu tu samo stvari, tu ima i kauč, i komode, i kuhinja. Ja bila stavljala na eBay te kauče i to sve. Ali neće niko. Svi hoće danas novo i džaba. Ja nikad ne kupujem novo. Boga mi ja polovno. Što ću dao pare? Mislim, zato što ja imam sreći i kad kupim na eBayu, to je novo. Ja se sjećam mašinu i sušilicu, evo nedavno. Htjela sam samo sušilicu kupiti. Kod jedne žene sam, mislim žene, starija žena. Kaže, samo što su je sin i snaha kupili mašinu i sušilicu, umre je muž. Ona će kao preseliti se kod sina. I šta će ona od te sušilicu nije pipla. Vidi se na njoj da nije roba stavljena na mašinu. A znate kako stariji ljudi sve na ruke peru. Ona jadna nije ni koristila mašinu. Vidi se po njoj mirši. Ali opet sam ja nju dezinficirala i sve. Znači, skroz za jeftine pare sam, eto mogu vam i reći za 100. I oslagaću vam. Sve zajedno je bilo, ja mislim, 220 eura.
Znate šta, mislim, vi danas ako kupujete mašinu novu, pogotovo sada ove mašine ispod, pa slogat ću vam, ova šta ja imam, one su Q300. Joj, ne znam koja je Siemens, budete poludla i ja. Ne znam ni koju sam mašinu kupila. Bože dragi. Mislim da je Siemens. Oj, sad će neko reći, pa Boga ti ne znaš koja ti je. Ma bitno da ona radi, meni da ona suši. Pitno. I ona je. I tako, a znate kako je u Njemačkoj? Neki znaju, neki ne znaju. Nije ni ovdje bajno. Lijepo je, mi sebi trudimo se da nam bude koji kod kući. Mada je skup život i sve. Šta god zaradite ode na režije, ode na kiriju, ode na... da prostite na guzicu. Ali eto, mi se trudimo da nam bude lijepo. I da se i ovdje osjećamo ko kod kući. Neko kaže, joj, sam pidžama i ovo. Ma nije istina, ba ljudi. Može se i mislim... Nekom će možda reći, joj, Lili, vid, neće da radi ovo, ono. Ma nije da neće da radi, morate oko djeci. Ja kad sam radila, eto, salen mi bio veći. Ja sam uvijek gledala do 17 sati da radim. Poslije nema, moj muž kad radi, on ne može. Ne mogu se ja, na primjer, osloniti na mog muža. On nekad ostane i duži. Ja sam malena morala uvijek pokupiti do 17 sati, 5 do 5 u Hortu. Sreća posle bio malo veći. Pa ajde, imala sam ono sreće, on dođe kući. Ali opet vam je i to, znate, morate ga nazvati jel stigu kući, nije stigu kući, jel sve u redu, imali šta jesti, jel sam kuvala, ostalo, uvijek moram pripremiti, isto mi je. I tako da je na drugu temu. Garten smo našli, samo treba puno posla, treba očistiti, bili su stari ljudi pa smo malo zapustili. Puno ima zaraslo malo i tako, treba se opet kućica. Temelj ima, vodu imamo, struju ćemo, ja mislim, isto nekako riješiti. Uglavnom, bit će. Pa smo sad tu. Nisam još nikad, išli smo jedan put čistiti. Moram vam i to snimiti da vidite. Malo smo kidali one grane, malo. A lijep je. Bliže mi je taj novi garten nego ovaj stari. Isto je od ovoga Deutsche Bahna. Ovaj stari je bio Deutsche Bahn. I S-Bahn smo odmah imali stanicu pored ovoga gartena. Mislim, mada je meni trebalo pol sata. Ali sad stalno neke prave bauštele, pa moram kružiti sa ništa rasibano. Treba mi sat vremena do ovog starog gartena. S autom jedno 20 minuta, 15-20 minuta. A do ovog novog autom imamo mani 10 minuta. A sa S-Bahnom isto. Dođemo vamo na svoj S-Bahn. I tamo izađe na stanicu odmah isto pored S-Bahna. Taj garten, novi. Tako da sad do novog gartena nemam ni 20 minuta. Hvalim te Bože, skoro sam završila. Ruke vam, znate, ono, malo. Ko ima problema, ja imam problem sa rukama, ja imam ovaj... Joj, ja to nikad nisam prije znala da to postoji. Kaže, zove se... Carpal sindrom. Carpal tunnel sindrom. To vam može bolovati onaj ko radi na kompjuterima. Evo, ja sam radila po kuhinjama, kaže, ja davno sjećam se, ja čistila prakse i tako i sad počela ići s doktorima. I prije mene to od kuhinje, ja sam dugo radila po kuhinjama, možda sam pričala i u prošlim videoma, ali tko ne zna. Radila sam dugo u kuhinjama, čim sam završila kuharsku školu, tako da sam odmah u kuhinju otišla. I prvo sam radila u jednom konditoraju, dekoracije radila, pakovala praline i tako. Ako tam, hajde idem ja što sam završila, idem ja to raditi, nisam ja znala šta je kuhinja. Mlada luda, pa idem ja kuharica. Đavo. I tako da sam ja počela.
sa 18 godina, nepuni 18, rad u kuhinji, sve dok nisam, dobro, eto, prije ću muža upoznati, na jednog godinu dana sam prestala raditi, znači u kuhinji. Ali to nije sad bitno, nego pričam vam o tome. I kad sam počela raditi, kad sam Alena rodila, došli smo u Njemačku, počela sam čistiti. Kad radite u kuhinji, kad imate malo dijete, nema od toga ništa. Jer u kuhinji nemate ni blagdana, ni sveca, ničega. Radite i Božić i Novu godinu, i Bajram, i Uskrs, i sve. Tako da sam se ja bacila na čišćenje. I malo trne mi ruke, malo boli noću, plakanje, joj, pi ove tablete, pi one tablete, ne mogu rukom, sutra idem raditi, ruka utrni, ne osjetim je, bla, 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 ja doktoru kaže carpal tunnel sindrom, šta ti je to, bogati? Kao začepljenje vena, ali ne kroz cijelo tijelo, nego ove ovdje vene, znači kad vi nešto radite, znači cijedite krpu, na kompjuterima ovako naslonjene, te su vam, to se zato zove tuneli, te glavne vene, gdje ide protok krvi, one se začipaju. Šta god tiskate rukama, znači ja sam radila s mesom, pa onda sam guli, pa i ga držite onaj krumpir, pa ti to pretiska, sve što god radite rukama, gibate se. I muški to imaju na bauštelama i sve to. Ali kažem vam, nikad ja prije čula za tu bolest nisam. Ja sam išla u Hrvatskoj na te neke strujanje, ovo ono, magnetno, vama, tamo, nikad ja nisam čula da je to tako zove, nisu mi znali reći šta je. Tako da mi ovdje otkrio doktor da je to to. Pa sam išla na šprice. Te šprice kad dobijete, ono vam malo proširi, kao očepi vam malo tu, kao zgrušanu krv. Izbjegavala sam operaciju. Ali s vremenom postanete imuni, znate. Jedna vam je šprica, na primjer, eto, mogla trajati 2 godine. Onda druga 1 godinu i još nešto, pa onda treća i godinu, pa četvrta možda nakon par mjeseci. Ovu zadnju što sam primila, znači 6. špricu, nije mi više ni pomagala. Onda sam išla operirati. Onda vam režu unutra, valjda režu vam tu začepljenu venu, pa slamčicom čiste. I tako da ja u desnoj ruci malo manje imam snage, osjetim kad pritišće manje. Ovu imam još, mada bi trebalo operirati u lijevu. Ne da mi se, hajde, nije sad da radim nešto teško. Evo, od kad sam Ajlu rodila, čim malo radim teže, u gartenu sam čupala neki dan te jake trave, mislim, iz korijena morate. Već osjetim kad dižem teško i tako. A gulit krompir, ako ogulim 10 krompira, ubijte me, utrni mi odmah ruka. Baš je čudna ta bolest. Ali nije ništa strašno, hajde, neće čovjek umrijeti od toga. Samo morate paziti to. Nosila sam i one bandaže, pa šine, pa spavaj sa njima. Joj, ko retardirana, bože. Nabijete na ovakvu rukavicu, ko boksač. A tu ta rukavica što ide, ovdje ima ovako željezo, ovako, napravljeno me ovako i do ovdje. I onda kad vi spavate večer, ne lomite tu žilu, ne pritišćete. A ja spavam pogotovo na ruci i na ovoj ruci. I nije stvar u tome, ali eto, rekao doktor da kad spavam i kad nešto radim, kad ovako, mislim, ne možete vi, to baš se osjećate retardirani. Ja kad sam dobila obodve te šine, ja govorim Meši, joj, rekao, vidi me ko retardirana, nabila one rukavice na ruku. Ja probala sa njima čist, ma kakvi ne možete ljudi, pa ne možete krpe zacijeti sa tim. Možete vi zacijeti krpu, ono ostade po kuhinji, po kupatlu, ono morate sušiti. I tako da, moj vi, dobra sam, još sam živa. Zezno mene doktor, kaže moraš promijeniti posao. Pa ja govorim, gospodine doktora, dobra sam njim bila. Trebala sam njegovu praksu čista, ali eto nađeš je na kraju sa žene strane nekoga. I ja kažem njemu, pa doktor Frumel, da mijenjam posao. Pa može, rekao, eto imate na recepciji, rekao mjesta, rekao ja ću kod vas na recepciji raditi. Zajebala me, njegov se smije. Pa koji posao da nađeš, ne možeš ništa. Ako ti hoćeš raditi, zaraditi, joj, bez tereta nema ništa. Drugo ono koji su završili za doktore, za one, kako se kažu, za advokate. Nije njima lako, ali eto. Bar nije ono fizički posao. Eto, moj vi, ja očistim ohune.
pričajući, eto. Sad ću ja njih prokuvati. Fino da se oladi. Jesam šta prema, eto, malo pada ima. Eto, malo sam isprljala rukice. Evo te, puno šerba. Se dečki pričajući, gledajte, puna. Ima ovdje, boga mi, i 4 kg. Ne ima 4, ali eto ima 3-4. 3 do 4, slagat ću. Više teško. Možda 3, hajde slagat ću. Evo dajem, zapalim. Idem dalje. Da vam ispričam ovo. Ja stalno govorim moj vi. To ću vam nakratko ispričati dok pušim. Ja moja sestra davno, kako god se nazovemo, mislim, to je davno počelo moja ti, a moja ti, a moja ti. I znate, kad se sa sestrom čujete svaki dan, bože, pa ne možete više ni ispričati nešto što se dešavalo. I onda ona mene nazove, nekad ono samo šta ima, nema ništa, šta ima kod tebe, nema ništa, joj, bože dragi, ajde, rekao, ako nema šta pričati, u poslu sam, hajde ću se. Onda je počelo to, moja ti šta ima. Nema ništa, moja ti šta ima kod tebe, moja ti, i ostalo to moja ti. I onda znamo nekad jedna drugo reći, a jesi dosadna. Ono, sjedimo, ja pitam šta ima moja ti, ona govori nema ništa, moja ti, znaš šta mi se desilo. I onda je tako to ostalo, to baš ne možeš iskorijeniti tu rečenicu, moja ti. Pa sad sam ja vama počela, moj vi. Nekako mi je lakše početi, moj vi. I to je ipak neka navika, moj vi. Tako moj čovjek kad dođe iz posla, ja god se umorio, on govori, pa jesam, moj ti. Dobro, sve je to život. Ja sam malo zezamalo i tako. Dobre, sad vidite kako vam ruke budu. Moram im sad fino oprati u par voda. Vani kako se fino, fino je sunce, nije vruće, baš mi se sviđa ovo vrijeme. Vani, eto, ja mislim da je 25 stepeni, a u kući je još ostalo, noću bude svježe sada, fino, hvala Bogu, dok još nije. Kažem, jučer sam krenula da pakujem. Oprala sam kofere, odvojila sam Majlinu, jer za vrijeme je. Mislim, ima se još do urlaba, ali eto. Za čas prođe mjesec i pol ili mjesec. I ja kažem, rekao, ja uvijek zadnji trenutak. I kupatlo, i ovo, i ono. Dobro, ja morate to, ne možete sada i... Ali evo ovako ormare pregledati vama, tamo zaboravite što je u ormarima. Pogotovo Ajlina robica, i on joj ima kamaru. Ali eto, ne znam šta ću, pa idemo onda prvo na more, pa onda idemo kući dole kod djeda i nane i tako. Pa ne znam kako ću, šta ću i tako. Ali eto, već sam oprala kofere. Ja uvijek perem kofere, ja ne znam je li ko to radi. Dolazimo s urlava, perem kofere, onda kad sesem opet stavana, opet i malo oprašim ili ako nisam stavila unutra vrećicu za miris, onu vrećice ne mirisne. Volim da mi fino kofere mirišu. Tako da morala se i malo proprat. Jer u stvari ne, išli su njih dvojica, išli su dole, pa znate kako, jedan je kofer bio u transportu, pa je bio prašan i zato sam ga i prala. A mali je, Alen je išao na, kako se kaže, moram upaliti, išao je na ekskurziju. Ugasit će mi se mobitel, evo. Ajde da ja ne punim vama tamo, sad ću ja svaka u kuhinju, pričat ću ja vama još priče drugi put. Da se ja odmah odjavim. Da se ne bi ugasio mobitel, ja uvijek imam problema sa ovom baterijom. Ako nije baterija, puna pohrana. Ništa, dragi moji, ako vam se svidio moj video, danas vam nisam puno nešto radila, ali snimat ću vam sad kad budem išla u kuhinju. Sad ću staviti da se napuni, pa idem pripremiti, pa ću vam snimati. Ako vam se svidio moj video, lajkajte, zapratite me i hvala vam na gledanju. Pozdrav od Lili, ćao!